ram huai no chua som te ril rulam nat na mental illness zinga po schizophrenia anti phei hi chu an kho saji a ram huai payan ang hle a mitam takin an ngai pol thin reng ani sap kan ti ho zinga tam tak hi chu an kolo ve thin khopa kan ti don nge an tumru kan ti don jok thilan buai pui to hi chu an ti tlut luta an hlo cham chuan an che thaka an hlo tlin ro in an kang ok thei thin reng ani hetali sa po hian an che fu hlom vak lo chu tiang chet fu lo na hrang chu kan ron tar lang don ani kan soitan ma in ka channel hi ilola subscribe lo ni chuan min lo subscribe la tin ka video tharapiang te ilo mu thei nan notification bell kha milo on sak don nia somna Susan K Clark chan makdang dai taka wangin exorcist reng in ram huai no chuanan taksa chakna tharum man ngai tlatin an hria a chumiti chian na pakhat chu February ni khat sang ni pariat khan Odessa Texas a kumsomnga pakomi Susan K Clark tha ani a pasal Jen Clark chuan Susan ni ko chunga ram huai om no chuatuma blanketa tuam hnanin bathroom chuata ada a Susan ni chu thochamin athita ani Jen Clark ka thian zinga pakhatin police alo va hrila police an thlen phei chuan Susan ni ruang an va hmu a blanketa zialin cross zial hnan ani boka angonga chemte alo in vit bok anupui ka chunga ram huai aluta no chua atum mai ni in zen chuan asoi ma se sang ni som khan thiam lo chanti rani a dam chung tang tura ti ani Pakuana Mexicastro Colombo Sri Lanka a mei ni somthum pakhat sang ni som pathum khan thil thleng dang lam tak a om le a chulai mun mihring za a som sari zet chu Buddhist an ni a doilam thil le exorcism lam hi anrin na konga betel tlat ani bok professional exorcist nia soi kumsom thum pahni mi Mexicastro chu chulaya school teacher pakhat Wasantha Bandarai ina ko ani a achan chu ani chuan a ina tharau sual omina hria a Castro chu tun malama ramhuai no chuak fo to thin ni ma se van duena a in herdon ta ti a hrelo Castro rin dan chuan mihring ruang halral na vapin in an lo the hual to wangani atira zote mangin an han in thoi phota ti chuan khurpon lang te a lain ama Castro chuan a thian te a in phum tir ta dai thungani ama in ati vel dan tur engkim chu a thian te kha a hril sa veka chem an phum tela an phum nuwa pon lama chem alor ve le a lai chuak le ngal wat turin a hril sa a dar kar thum nuwa po chu tiang chem ron lor chuak mu tur a om thei der lo mai a thian te mang angin an lai ta top maya ani Castro chu ni khoshelovin alo om reng to a hospital panpui ngal ni ma se konglaka chatla in adam chuak zo talawani pariat na kyongjai chung le apasal jai hua chung chu missionary ni in Bangladesha Christian school andina annu pale exorcist pakhat son so choi chu koran meeting thila Los Angeles an pan fo ani an vazin lai tak chuan Glendale Calvary Presbyterian Church sa Jin Hyong Choi puina in kyongjai ramhuai pai no chua an tumta a ramhuai pai nia an ngai chan chu ahma anglo takin a chapo hle a pasal thu a hnial fo bok July nili sang khat zakwa somkwa pasari khan mi pathum chuan condominium Century City ya ramhuai no chua bei pui chu an thak tran ta a atira tong trai le pathian hla sa in hunan manga darkar ni le chan ve hnuwa ti dan dangin an tile a an tron beta tunge ani an zot trana ani chuan odang lam takin gundei ti ina changa chumi omzia chu legion ti nani kyungjai chung thi hnuwa ka chuak chawang tia aron soi chua hnuwa tang chuan thil om dan a buai thlak tran ta hle ani darkar li aliam le chuan apuma annem vak vaka
a om ru khuar dok khopin an tloa anak ru mun som paruk laia atliaka athi pha tahialani chumia wang chuan exorcist sungso choi chu kumli tang tura ti ani a thita pasal jeihua chung chu kum ni tang turin antibok diakon po kha kum thum chung anung chang en thli thlai reng turin kotin arelani tarina kianga ha February sang khat zakua somkua pasari a South Korea atanga Bay Area a ankal khan kianga hai chu kum som ni panga a upa ani a an chung kwa chuan jin pak mo tumin ankala ani chu fundamentalist Christian cheka Reverend ni in ain chalani pak chuan hai mut theilo na chan chu ako chunga ramhuai omwang ani a exorcism mangin adam le thei thu asoi pak chuan hai chu ama apartment lama hruaya akhung ta mia chu mun chu tongtrai na room ani a hai chu voitam tlan chu atum ta ka chuan pak khan exorcism ti a hun ta ni in a hria march niriat sang khat zakua somkua pasari vartriana na antrana pak chuan puitu meche pathum aneya anni chuan hai chu anlo dom bet tlatani chuti lai tak chuan pak le hai nu huajarain hai chu voisom nga vel anlo vua a kutan thlak zong zong phei chu voiza velani towela khu in an hlap hrepa anak ru som lai atliaka athi pha tahialani pakan police ashil dan chu amak khop mai isua tana ne na ani ti ina soya rai le meichedang pathum po tual tha thu buai siam sak anni Joycelyn Guzman Rodriguez Edar Guzman Rodriguez chu kumsom nei pariat mi ni in father ani a Floyd Virginia a cheng ani November ni som ni pathum sang ni som pakhat khan amasa in Guzman Rodriguez chuan anupui Carmen Nolakoi le naute Joycelyn nu chu avo hrepa arek vak bok chutia ati chan chu exorcism ati lain anlo ti buai a hlau wang ani ni kho hrelowa anom khan afihlim zok ni inangaya ti chuan kum ni mi lek Joycelyn ni chu exorcism ati na a athia Guzman Rodriguez an police ne na ti hian asoi dai thung naute che ziavel chu amak hleya in sual chak tak ang hi ani naute ko chunga ram huai lut kha ama Guzman Rodriguez ko chunga lut vele a chu chuan naupang avuak tira are hlum tirta ni in asoi chu tianga thil thleng ani awang chuan naute chu anak ru atliak nuala akhem pheng phunga achuap aduka tisen achuak na sa hle bok ani khumbul vela chuan bible le sakhodang dang le khabu te po mu ani a chu wangin Guzman Rodriguez chu thiam lo chan tir ani a kumsom ni le thlasom pakhat chung tang tura ti ani thil mak tak la om chu a hnuwa naute pa chuan Guzman Rodriguez khan thiam lo na anei lo setana thil ti vekani ti in asoya chu thu chu naute Joycelyn nu khan alo oi vele duam tapeka at thak ve tak chu ani pangana Charity Miranda Martin chu kumsom pasare milek alani a ril rupuai depress kan tiang hi anayani hetiang hi chu teenager jinga chuan alar viau ma se achung ten chu tiang zongin an thlir tlat lo ram huai paya an ngai dai mayani January ni som pariat sang khat zakua somkua pasari khan an in Seivail New Year ka anule a unaw dang meiche pahni ten ram huai no chua beipui an thlak ta chiam mayani darkar sari le achan ve chung zen zon an buai puya anu chuan afanu pakhat zok kum som pangami chu ruma tang a chua ti ria chumi hnu in nasa zokin beipui a thlaka lukhamin avuak hrep nuwa plastic bag in avole a avohlum ta der mayani ma se
nu ber Vivian chu criminal anga man lovin Mid Hudson Psychiatric Center da anita zokani palina Amy Barney kumngami Amy Barney chu kumli ani in Miami atanga New York City lama pempui ani a abo ma dai to khan voi tam tak school akal lo to thina ni policein an chuya atopa hriat chua an neita a anu le apirin dana mei cheno pangkhan tharau sual apaya ram huai no chua nan mani thiam angin in lama ma an lo lave a April ni somni pasari sangkhat zakua somkua pasari vel khan ammonia pepper vinegar le olive oil chopol an tulluya chumi hnu in aka chu tepin antipui le boka a hreom le na tur lovin no pangchu athi thuaya aruang chu bolhlo boma an paita ani pathumna Amora Bain Carson Blaine Kate Milam le Abialnu Jessica Carson chu Rusk County Texas om ani a Carsoni fanu thlasom pathum mi chu Milam fa ani lo thung naute chu ramhuai pai ni in an ngaya exorcist roina tur sum an tuaka an duanga an tho chu in adai thei mai lawa wang chuan an pahni in no chu an tumta a naute birthday December ni sang ni pariat nuwa naute Amora chu voisom ni palivel vuak ani a anak ru po atliak nual alua voi tam tak kutlang na hnu ma a ombok chu mai anilo sexual abuse a om ngei ti po hriat chua ani Milam le Carson chuan uin abei wanga hliam ani antia chumi hnuwa an accident le a chumi awanga thi chuni in an soi ani na taka chuan Milam khan thlasom pathum mi lek chu tubawin a chu ani nautenu Jessica Carson po chu damchung tang tura ti ani a Milam chu thitura achung thu rel ani thung pahni na Terence Cottrell Jr. kumhni ani in Terence Cottrell Jr. chuan nat na chikhat autism anei ti hriat chu ani a chu tiang nei chu an tam khop mai ma se biak ina inkhom na chuan ngai dan le rin dan dang dai an puhloma akho sajia a ram huai pai ni in an ngai tlat thina ni kumriat ani in anu Patricia ku parichuan Faith Temple Church Milwaukee a ruaya chuta chuan 9 special prayer session anti thin mangin cholkar thum chung an lo tong trai puya August ni sang ni pathum khan Storefront Church a church minister Raham Phelan ram huai paya angaya wangin no chua bei pui athaka Hemphilan no pang oma cross ada lain anu le midang pahnin an lo man beta chutia an buai puya tanga darkar ni liam hnu chuan eng tin tin nge an ti vel tak zel ti la hriat thei ani to heksu Terence chu thochamin alo thider to ani Hemphila chu 12 tha case or tir ni in kum ni le achan ve tang turin achung thu rel sakani pakhatna Letrais Avery January ni som pasari sang ni som pali Germantown Marylena thilthleng ani a kum som ni pariat mi Letrais Avery chuan kum som ni pakhat mi Monifa Senfo ti chu in alua troma Avery chuan fa pali lai anei to an thian dun in charna hmun chu biak ina in khom na atang ani January som paruk khan then om khoveng ten Avery fa te zinga no pang pakhat chu ngai sak tu nei lovin kara a om ti in police an hrila police po chu rang takin an wathleng phei nga la an wathlen chuan no pang chu in chunga laklu alo ni man to a ma se police chuan investigation la in child protective service lam point
in chu vatlo ve se ti an hril ngal nge ma se atuk dar ko le chan ve vela police chuan phone call an dong non le a very kota chemte le thisen mu ani ti thu an hril le peka police an vathlen chuan a very fa no pang jok te pahnih kum khat mi Noel Harris le kum hnih mi Zayan Harris chu vi hlum an lo ni a fap upa jok te pahnih kum nga mi Tania Harris le kum riat mi Martelo Harris po vi an ni a an hliam phung mai ani an nu a very le Sanford chuan no pang ho khan ram huai an paya no chua an tuma wanga khang thil kha ti an ni thu an soi chu do temo thudik emo po chu ni se arap thlak le a thil poi takani